ipui pa teu chun restricted holiday loan a gal tupna gal ani bol ham centenary park di chat na gal ni bol ham restricted holiday tam pita ni ipiang ki pan sa lo aban ki na park lu chul dim changam chu chi cho a chu bui di ngai pu ni ithil bol pa ge self determination no yong nampi ni hiwal ki ong nampi ki hiwati na pa hen hi chi ilhun na lo ding wa he mi ki pe hin he cha he tu in VLCC yong le han ima cha kan to ha la sei kum lo pi chu wajinga centenary gate an kai la gut wa le e bol de chu piam ti le na chi de na tin ding na su si sa lo de hi yang chu na ki din te de ikidin te de i thi de i man de centalin thu sei na weta patan mi kinil na weta hi chu chi right dong chu sai kul long ho mit mo ji u akhan tu lu ji wa sung chu ki bot do khai ti wala chura chan pulon paten chu chu yang cha in sei du chu piam ti le ka bol pe nin he si sin ni sial mong ke win lang kin ka ha sia le self patronize e le e ga ha da na hung ki sei pa da na kom di a ka sei lo hin cha na sei du chu piam a ke thin su ding ni in defense of all ancestral land and freedom kinui manga anglu ku ki wal kinui manga the cookie rising sung chong le in defense of all dignity hung ki thin su ding ni huma sanga chu the centenary celebration of anglo cookie wal is already over ta cookie national assembly mena ke bol hin is ka hin asung khialu khu ke on ka dei pu e ki ti theilo hin organization khat abol chu organization khat apex body akiti wal amo sanga lin jo chu ristal body khat ke bol kin hin ka pom pu we khunu yo le minimum theilo de hek ti khunung pe le hin ki yal yal han lang ki khang han lang aphat cha na ki tong lu hian lang hi chi chunga chu ani nui mang wang win hi chi chu ki ho kanum pu we kum jan yi wal chi yang le hi chi chu ka pom pu we ki ti theilo hin ani khuma ma chu chi ke pom lo de hi centenary ki chai no a ki bol he anglo ko ki wal dong adi chan he sung chunga ki de ngai a british flying british sleeping ki ti thei poi rising sleeping i ppm thei poi koite la koite ke do ham tina cha anglo english te le ku ki te chong le mi ga ma gal ga sa num lo ji wa chu level kop saung chi num lo ji wa chu la ya ki wi taw ti gala ka la lo te nu ka kun ngai pu we ti hin foreign chi thashi ya chu in munagar sa te chu in defense of all ancestral land and freedoms easy ding wa lom ta hin hi chu gol se phet lo chen ka article ho khom na lai hi cha hin in bot do we nai la i bo do na yong chi ptm kin nam kumpi pa ipp pa kumpi pa ki chu imperial hin ku ki te bol ma hui lai lai chiang yo la tripura lang ge ai ha le bangladesh ge ai chok to go ma lubu lin che hin ai japan na bo do chu hi japan atha pa pa ma amin ki mwa ki tum ki ti chu new khat le kam ding diu hen chahi tarit kun tha ba tio seven jal devastation ai cha hin manipur gam yani ki sat mihim ta lo hin bol ma ten atu gam ba no hin gambil sing chu kai maya history han achum chumin ka cha lang tong le e ho ku ki ten ini wa ali no hunungin ahung lit pha nin ka cha lang le hoi lai lai a ki khom mail ho chan ki su khomin galan bol in british te to ki thon bol ma te ni dal do ta wen he chi 1826 an dal do yo wa chun aman la khat ni bol in thu chi khat ni sei in he ku ki te chunga lung lai ji chun ching na kuina pan sa ba how na kuina pan nga ba manipul sana le ba ati ni he chi chu hin ama kam chang chu pathini na la a manipul thing hang la phai cham chu boundary chu british te honga ahung kai khan ji hin chi kisumat thelo hi historical background chum chum ni yu a chu kisumat thelo ai ta ni he chi chu hin lengpa kam chang apawal hat dan chu ku ki te kumpi pa kam chang chu apawal hat kit dan chu khunung le itu simu ki thona lu dinga am pha na chu ke man ke ne hi silent short ta an hin registration kanifel wa nga chu register ka tha apply ki na chai ku ki national assembly mina chu centenary sung ki ni mong chu kon ka pom po we hi ta bang sung bo do na ding decision ang kala po we abut khel na ding kala po we
aji chu centenary ki man na chu kum khat ling sia nai tai khunung le amini thei lo de ta kani phone do en chin ka yu ka bolai phone hin google se lo chen doctor mahipal rathal ang lu ku ki wal is question kiti youtube ko velo chen a chaina a concluding khu centenary celebration of ang lu ku ki wal is already over ke ania kiti pian khoi he chu le hu apis an do an ke thil bol pa ko chi khum lu han la chen marathon in sot ta ong ke lai te an nen manipur government to na ka te to ku ki in pi sung noi mang ding chu an hum ta we kiti meaningless ding hin inu le history thian langa ida kha yuwa chu history hin hin tunin laya hin wajinga chun kidal dalu tin thu sangta su yang le ahung ki wedding chu government in hi chi hi nui mang dinga ku kin pi to ni kilu lai tai ti ding hin ai wanga kyo kan ku kin pi chu ka ngan si po we ki ti kin hin NSNI mo factional ha do ta bangwa ko hi chi ku kin pi chu hi cho go ju do dinga chu hlan do oi loi a chu ke ne chu mi pi de ka chang se chun wan men al mi to ngani ma jong lang chun registration of political party guideline na mi ja khat to ki bol hin registration hi chu hing hi hi cha ke ne la ku ki tian ka pam pu ka het lu wa thil ki bol hi ki nup to na ka nei pu wi ki ti pa chu hi chun a kol cha ding hin tu ne se kit lew han hi cha bot do ho ma chun hung ki pe kit win tin ba jinga yong kai la the aji chi ho independent muding te gam hi ti nei te self determination ki ke ho hi ti ka hi we iti kal si chu I thu hi khel lu ding ai bon chi ding na khat yong la chi ding ading dan yong la amalang jut ding hi tu ne a hi chi post ali green hi ti hallelujah ti a jing le hi chi ka ngai ki tai amen pathin thang wa num han e ho le ho iki chu lep lep a hin hi chi a chu mi te hi ta hi na an to pa nu hin centenary get chu ma chai ket pui itin gal ka hi wa le a hu khwa sung tun jok siu hi hung ki wasi de ti len de una ai wa nga chulanga ku kin pi te to government ho kyu na chu nanu wa le chun cho chan ge a chu bodo na tha nei de ai yong le hi chi agreement chu pya mi pin het lo chu ai sana le chu sumong te te ma ha la bani chan sumong te tam ai sana le sumong de nga ki un wa le lang cha tham na de lo hi chi e hon dang ipu ipa than chu nga chu de ki diu thu sim thu lo pi chu hi chu mo se ding hello amu da wa le ahung da wa le ki cha yin hi chu hi cha hin lam ka nga ki phin kit no te sian si yo si siam pan phone number nei chu phone an bola le mi pi ki phin chu asu thip kit no le ki chai kit amo gam dal pen hi ya amon gam adalwa alu pi na siu le khang tha au si thanum ta to ai I lo ham lam ka hi wei lam ting yu ham hi chi pa hin I cha mo sa we zat dang te lam kai ki ti chu le kha thi mai in dong a kai the hin ku ki tia he pi tem ti le I thu si mo history het ngai chu zat dang hon thuan si le ma the hei ma mo hei isu po pulal na diu hei I ti don da ham ti hi athum chan na chu pi ham til history ha ba na chu pathin he ni wa le nam pi yong ki ju do the shield is mai meang ku ki platform wa ki nei the ai ha le I thing nui mi ma ni tha ding pu ki cha ding hununga I cha te I tu te ahung kam bin ding yong chu ki gel do lo ding hin he chi ku ki te lam kai ding ki ti ha ta wa ki taw ngai le ka thim hi ding I history yang pate he ding pathin he hi ngai in he tu ni khwa he chi hung ki khat pa hi I hung ki din te deu ni khat le ale kha an za ding wa ka dei pe nai a chu ko ki national assembly in objection ni ki pi a chong la chima sanga tu siam pa yang open letter ni ki pi hin hi cho chu am su ke yin hi cha ki sei chu manipur te 1891 a chun leng pa chu a leng gam thu a chun a kila tai ai wang kum som ni langa hong chin kum som ni langa ju a chun ku ki te chunga british te ahung cha wal de pha nin anglo ku ki wal chung ping hi me le te hi pi na chu khilu hi wa chu chu history chu achum chu self determination ki ti chu me le te nu ya patia le liang pa hi na hi diwai ta hi chu hi ki ti pi aban ki na 1949 kumin india na ludwin pension no ki santan chong le privilege tam pi mun hi a hin ku ki ho son india yang ka lut powin pension nang ka sang pu lai wi thu sim achum hi
hình minh nasi na tiwin cái họ cái ham bolta cầm vào lệ administrative convenience lệ police boundary ho puin cái gabu na si la we hi tie yi chun cái họ rằng atuma cái vai home ding cái đấy với cái tiền atuma cái vai home ding cái đấy cái pa chỉ biam R to mean why home này cho rule dan le mol Indian constitution rule la pang chai le me le te ki ta siam khat he aphat mo le a khial nu mu chai wa thing lang mi pum hi thei lo ding ti alung thim wa mi chu we need more than one chief minister ta chu manipula ayong le the rule RULED ji chai la ku ki te cho su ba nga avul khu mai ta lai da na tam zo hi amo na nup ma si thiu I ho ni si wa ma chat thiu he ji ta bang dina cho angai chat dung ju ya cho thil hum ki pan hin to anglu ku ki wa long cha mo ni pola distortion he tiu ha distortion ti manipul history distortion ki bol na he tiu pi am ti chong che het o ngai ni amon ha si pian mai le hung zai la na min anglu ku ki wa lam pui hung zai ju ku ki ho ma hi bo ni chong la hi cha ga lam kai chu Jinga khamba sana chawba sing he zo bol le pa chu ama tha si cha ta san ji wa ko ki tian gal bol hin chu gar ne wach ne te hi chi DID ham ti chu na da chun British tian in ma zo wa chun ama cho ko mai tai jinga khamba sana chawba sing chu hauson le kha ji na wa chu itim kha na joint petition na se wa chun jelo lo pi wa chun jinga khamba sana chawba in aki mu ka se yo le me hi langa pangan hin ti kit dewe history ki ti chu se ne do lo si le lo hi chat na ke u den chinga khamba sana chawa singin British te he awai pu na gam si si o colony ho ro si to hong lian la tha ding ai pha na hi thi pi ding ti wai tai hi ti ai chun ken phai ga ma gal kan bolding non thing langa nan sa ding atiwa chamja man pi chu chura chan pu chan di long ho chu hậu số cho chém ra mà pi telegraph line cắt bol na dinga anh pi hin hit a chun joint petition na chun chung la nga ho ai san pa ho ai ha le jam pi pa ho yong chun thip chana ni ve nu hi amo si chei di pui ai yong le lambu ho yong pate ten bol len ho thu thwa kanun diu hi tu kal na nui ba kun na si siu ngai ta ngi tia khol le kha ki ji he chi chinga khamba sana chawa sing le ngul khu kai to em ju khub chu ho sa hi lo sung kul ni tang chi chong le chura chan singin chinga khamba sana chawa cha hinga man pula hong ki le na lo dinga British te ko ma ne taw hi chong le hi cha anglu ku ki wa la ya chu phatia guide ani bol a chu gala zo the yu a chu sung pi district ti ding sung pi gam chu chura chan pul ta British te chura chan nen lo sa hin cho chi ho dinga in that nisha na u ai ha lung tim akinia we ti na chula smart sa ta tra chan politi ti thi wa sa da phathu kho nai sai ai ol chu ang lu ko ki wal jo apa na chimin hung ki pi ti che het de wi chong le tra chan pu tra chan singin a sei dung ju ya British tiana do ken hin ku ki ho so hi exposable de disposable de ham ti chu alengam hi awai hop nau hi mi khel sa de ham ti nai de ku ki te chi ti chun ki bol thei pui aji cho mo head of family in sunga mi upan apu wai in athi to ka ngol la chingla hok sat chu hi jing de ati hiti ai achun khel dong lew han khat pa chu thu la lo dama hinga hong ki le ama na pu thu thu de ati nei le ku ki te custom chu mon ato kha the lo he chu tu ni khwa hal khat highlight ta nga saw yang le kan se hin mi tian he chi distortion tiu choi chlai chom chong ipi a lai ki bol pa hi itin hi wa la hoi lai su do dam thil ki ti resistable ha la chi yin chu ayo ka se nami ki ju chu chang ha phiang khat na yong akiliam akicho yu ta bible se ta bang chai bo ke se thun bible se ta bang a tu ni khwa igamu ki su si chu ikido wa la chun ichan ge bam khat hung lut be na lai ding hi cho he fight boy bol te ngai ji kilung khat te ngai ji mi pi lam kai ding ki toy mi pi lem la e pan ji lo du he chi topic chung cha ngai ka se num he awa na ma le an do dung ji yen dot but ki ta